Yeah, Level Mtindo. Ijya mbere duhura narumvise yuko mpindutse mbura uko mbisigura mpita menya ko nafaritse witonze n'indero nibyo byakuranga nisanga mu ibohero cyane bwira kugupanga naraguhamagaye ntiwigeze uhindukira nubwo nabyisakagaye ntibyatumye nkwibagira cyangwa utuma umugenzi wemera ko duhura wamengo ndi mu burozi najya ataguhindukira twayaze bikeyi umwanya ntiwadukundiye nagusize hoyo uhita ubwira wanyishimiye twabonana gake kuko twese twari busy birababaje ndake ngo icyaha batwagirize babwire ko ari jewe nakunda kuguhanura ngusaba ngo ukunde ishure hama nawe ukanyumvira wabaye umwana mwiza canke ukunda atamakenga kuko wakunda kumbaza yuko nibuka gusenga gufata ingingo utabanje gutekereza mu bantu ugahanuza n'ubyukeka ukanamubaza nuho umugonga aho byansi ubanze kwituriza kuko niwo habuka imbere yabyo uzoca wicuza nubaha umubiri wawe kuko nakwizera sana bacafuza izina ryawe kandi aho sabo mubana nabo sibo numva ngo watashe ijoro mu rugo rw'umugabo ndabizi ko ari umuziro ikimbabaza bafashe ingingo mbi cyane iwanje kuko ubabaza wemere ko wari kumwe nanje ukuri wasigura bakwigira sindabiza aho ndi numva unyongorera kajwi ngo nongera amazi biba ngombwa ko mbyuka ntazikije imbere nje hanze nifutse ishuka nza numva imbonera kure zivuga izina ryanje ntimucunge ntatoroke ku mutima ntasahanje gato yireka ncomoke basa zawe nitwahura bandamutse ibyo badukoreye n'isoni zo bibarutse burya suku nkomesha ahubwo byanyongeye inguvu urukundo ntawo runesha n'ababyeyi itsinda ishavu gufata ingingo utabanje gutekereza mu bantu ugahanuza n'ubyukeka ukanamubaza nuho umugonga aho byansi ubanze kwituriza kuko niwo habuka imbere yabyo uzoca wicuza